paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Nanagmayaten ka kape. Timplaan nakpay man dungo. Nakamano ka na ta sa tikape, Enteng? Sangapulon sa mitin. Ngam kurang pay. Apay, saan kan amapan ijay barangay hall? Wen, agoy uye kak Agoy uyo kak nga. Agoy uye kak. Uray dinggam. Ay na. Uyak. Aramid mo lang dayta nga uyak. Peke dayta. Saan? Dinggam Mamati kan? Ay, sa anak lata mamatay? Ay, apay ngay. Saan ka matan asumardeng na aguyan? Nasaya atay may kaditi barangay hall Moklaw. Umayak man aglinis kagawad. Apay saan matan nga umuumay ni Kapitan? Nakitak ijay balayda kagawad. Ay, sapay ado ti pirmaan na ditoy. Sige kagawad, taibagak numapanak ijay balayda. Ken ado pa'y timang sapsapul kang kuwan na akabaranggayan. Ibagam tuman ta umay nubigat. Apay kano asaan mapan ijay barangay hall ni Kapitan. Ay, jakman amukan kwa na, Muklaw. Awan mo ti aramiden na dito'y balay. Ado kano ti pirmaan na ijay barangay hall na nabanang. Ay, mapankalangan iti ayan na. Taibagam kan kwa na. Tano siyak ti mangibaga, ay dinakmutla dengdenggan. Sige nga rod na nabanang, tamapanak ijay ayan na. Sige, Muklaw. Kapitan! Nay! Ada ka may muklo. Nakaida ka pay lang di takat aldawon. Makaturturugak ngay muklo. Kapitan, mapan ka kano ijay barangay hall. Nagkuna! Apay, Kapitan, masapol nga addaag ko na. Kat talaga matanasken amapan ka ijay barangay hall. Nagurigurak. Ay, awan ka ni tikurigor ni Enteng. Ha? Kun kuna na lang dayta. Ado kano ti pirmaam, Kapitan. Pirmaan da Ay na, Enteng. Awan mo no kasta nga agsadot-sadot ka. Sukatanda ka na, Kapitan. Ala, Kapitan, bumangon ka ditan. Ay, agin na naapay. Nabambanugak anaturog. Maray, doon alawas ajak nakikita ni Kapitan. Si kalaang aya. Uray da kami akakagawad. Saan mimot anakit kita ni Kapitan? Ayan ngay dayta a Kapitan. Adda ka no maijay balayda. Di nansamot kaya tantag trabaho. Siguro So kataksan. na. Sika? Sukatam ni Kapitan? Ay, nagagutak ano siyak tagbalin a Kapitana. Sa anak aturog akasken kuwana. Ay na, kaskarina ayamot asukatan. No kayat mo asukatan. Masapul mo't abutusan da ka adagiti tattao. Oh, sigurado ang mga bakak. Agsigsigurado ka man ako nakon. Ay namaray, layos atibutos ko no siyak ti kumandidataw. Umayak man mga iti barangay clearance ka. Awan ni Kapitan nga agpirma, nanatoyang. Apay ngamin asika tinakatugaw di tatugaw na Muklaw. Awan nga rod ni Kapitan, nana. Makitam dayta. Saanan asumsumrak ni Kapitan. Sumsumrak mat a.
Idi pa'y napanalawas ngagsubli-subliak dito'y barangay hall ang mga la iti barangay clearance kaw. Ita, jakmanan makala. Inton bigat nana, agsubli ka. Ay, naumakon ngagkarasublay. Kasano ka makaala iti barangay clearance mo ngay nana, no saan kang agsublay? Ibagamkin ni Kapitan. No dinan kaya tagtrabahaw agi katlangon. Ah, apay ngay mat nana. Ay sukatakaw. Imbag kanyak tanagaguta. Ay nainteng, lumukmag ka alumukmag, no day talakaan akaan ti ar-aramidem. Nagmayat nga ron timangan. Agkapiak pa ya. Di kamot nga ro trabaho. Di mo pa'y kayap timapan ija barangay hall. Ay nabayan na ka di amangan. Ay, Awan matan ti uyak mo. di na imbaganin. Na, Eh, kahit anyamanan ti pambar mo ita, na, unang pasaw. Anya nga tamanan. agpanunot ka pa'y laeng no anya ti ipambar mo. Mga anak pa. Agpanunutak to ito madamdama. Kapitan, naskan amapan ka ijay barangay hall. Na, apay. Agong ungot ni nana tuyang. Bayam nga gungat. Ah, no saan ka kanu amapan, sukatan na kan akas kapitan. Ay, tila ibagbagana. Apay nalaka. Saan na kaya't dagiti tao na ita? Apay anak ko nam data, kapitan. Ako pa? Ako ang gusto nila. Ako ang gusto ng kabarangayan natin. Naumadan kan ka, kapitan. Agore ka man muklo. Apay ako nam anaumada kanyak. Nagsadot kamat nga main. Ay, di mo ibagbagan ti kasta. Di makatulturog ak mananay. Anya, maturog ka manan kat kaririing mo laeng. Ay na, muklo. Kakalpas na laan ang anday ta. Kastuyak nga, no kalkalpas ko anangan. Makatulturog ak. Kasano ngay dagiti agur-uray at trabahom ijay barangay hall, kapitan. Bayam ida. Ay na, talagan sa simmadutan ni Kapitan. Kunak tumit kang ka. Ay, saan kami nga agsesisyon? Kasano nga'y dagiti resolusyon ti barangay arumbang ang mapagtutungtungan niya. Ay, awanan ah. Diyay kuma-ordinance ko amang tid iti binulan a pensyon dagiti baak. Ti kayat ko ang maaprobaran. Ha? Adda kasta nga ordinansa, maray. Wen maray. Naka-first reading nga rodeng. Ha? No kasta, sikat ikang runaan amaikan iti pensyaw. Ay kuwen Naa, nagmayat gayam day tanga ordinansam. Ang kasano ko maamatong palngay. Kat saan matan asumsumrek ni Kapitan. Ay na, no siyak maray, ti kayat ko nga ordinansak ang maaproban. Jay amin ababaket dito'y kabildatan, kat makaawat iti 5,000 a pensyon iti binulan. Nay, mayat day taan na panunot mo nga ordinansam maray. Siyempre isungarod ako nak, amayat no siyak tagbalin a kapitan dito'y kabildatan. Ado, ati pagdurasan nga ipatungpal kaw. Ay namuklo, masikuranak ka ni Inteng. Di na kanon kahit ti sumrak ije barangay hall. Ay, uray sakmat nana. Siyak ti pagdamdamagan dagiti tattao. Ay, di na nga rod kaya ti maibaon. Nauman san, nana. Ay, kasta nga rod ti kunak. Anya ayaman ang tinasakit kan kwa na, nana. Ay, jakman ammo, barok. Saan ka manen asumrak, kapitan? Saan pa ita darik-rik na ek? Ah, anya dayt arikrik naem, kapitan. Nasakit da ito'y kikit ti sakak. Ah, dayt ala ang anasakit, kat saan kan asumrak? Laeng kun kunamkit din kat nagsakit nga raw. Kapitan, numasadot kan nga agbalin a kapitan. Mabalin ka di asyak laangan ti sublat mau. Na! Anya! Kapitan muklo ko naman. Bagay at talaga, kapitan. Agraraman!
Nagbibisin ka ngagbalin na kapitan. Nabayaga meten atanod, kapitan. Isu a panawenan nga agbalinak a kapitan. Na. Ay, malayo sa arapaap. May samot ni Marituyang. Syaklangen, kapitan. Ay na, si Bibiyagak pailaang ag-agawan yung tituray. Ah, kat kayat mo asawan? Si kalat tati kapitan aging gana si bibiyag ka. Ewan na! Awanan a kapitan, agkabaw kan taon. Nagkunakan ka. Saan kanton ang makakita? Talakay kan apirmain. Urayan. Isumiti kayat ko. Isu adidak surwan. Itan tupay, masadsadot kan. Urayan pay laeng nga aging gana lakay kan apirmay. Ay, basta. Siyak ti agbalin a kapitan. Aging gat agtawanak iti 500. Anya, nagbayagan ngay. Muklo, agmimiting dagiti bumarangay iji tirsina ning kagawad ko anang. Taapay, anya ti pagmimitingan da. So katanda ka nun ni Kapitan. Anya? Mapanak mo't makimiting. Ay saan? Apay asaan? Kaya't kumatan asukatan ni Kapitan. Aguray ka. Apay muklo. Umayak mat a. Sige nga ron, pardasam. Sukatakaw ni Kapitan. Apay ngay mat nana. Kat, di namat ar-aramidan ti trabaho na. Pudno! Baybayan nan ti barangay tayaw. Aguray kayo pay mat a. Anya nga guray, kat pagsasaritaan min ti isukat may kin ni Kapitan. Ni Marituyang ti sumukat. Wan! Siyakaw! Agboluntaryo akaw! Muklaw, anyat makunam. Hay, nagrigat mat yag panunaw. Wen, kunamon muklo. Aguray mat a. Oh, mano tayo amin dito'y aya. Apay adamdamagam, nana. Ay, katsiyempre pag meriendaan kayo amain. Sige nga raw nana. Mayatakon asikati sumukat kani kapitan. Oh, marikwanang nangagmaw jay imbaga ni Muklaw. Wen, Mare. Nakasurat dito'y minutes iti meeting. Iso na yun ang ti merienda ni Muklaw. Apay muklaw, naggapwam tadamot awit-awit mo a merienda. Di ta tirsina ni kagawad ko anang. Nana, madama ti meeting da. Amin a makimiting, ikanda iti merienda. Wen, nana. Ay mapanak man mo't nga ron makimiting. Ay, taday jay nga uncle mo. Saanan nga agpapaayab iti meeting? Pagmimitingan dan asukatan ni kapitan. Anya. Isu amapan kamatan, nana. Ay, talaga ang mapanak. Ni kapitan ngay, nana. Maturog manan Inak man mat ikan iti merienda na. Nasaya at taimay ka, Maribanang. Anya aya ti pagmimitingan nyo dito, Marituyag. Pagmimitingan may, asukatan may ni Kapitan. Anya. Siya kaun ti sumukat ken kwa na, Maray. Aprobaram mo lang. Aguray mo't panunutak pa'y mo't Ay, Marikwanang! Ikaw man ni Maribanang iti sa nga supot at tinapay. Wen, Mare. Yay! Agpanunutak pa'y anaimbag, Marituyang. Ay, Marikwanang! Nayunampay man iti may sa supot. Wen, Mare. Daytoy. Adda palaman na daytoy. Ay nakapagpanunot akon, Marituyang. Sige. Sukatamon ni Inteng kas kapitan. Isuntumat la aday tamat maturog ti aramidan na. Yes! May tingangal-ngalap amuklaw. Ngal-ngal-ngalak da ito yung meriendang en libre ni Nana Tuyang, kapitan. Itaman pa'y anang ilibre. Sukatan nakakanungamin a kapitan. Nagwan ako na. Anya? Napanmatan ni Nana Banang. Agwan nga ta. Sigurado
Ay, kapitan, sukatandakan. Saan kamat laeng ang makapagtrabaho? Sana mabalin ayabam dagiti kabaranggayan tayo. Sana mabalin sukatandak. Ibabawim ti panagwon mo. Taggagagitakon. Ay na, kapitan! Aramidam ti pagrebengam. Kas kapitan ti baranggayo. Tanusan, talagang asukatandakan. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang labi tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.